U 10 sati i 37 minuta u nastavku našeg prijepodnevnog druženja iznimno mi je drago zapravo da mogu predstaviti jednu knjigu, jedan fantasy žanr kojeg nažalost u lijepoj našoj ima jako malo. Još je manje naravno onih autora koji se usude uloviti u koštac sa takvim žanrom, jer za to treba biti prije svega potkovan i poviješću i folklorom i etnologijom i još raznim sistemima, kulturološkom antropologijom i tako dalje i tako bliže. I čini mi se da je sa svim tim segmentima sasvim dobro obvladao moj gost koji je ujedno i autor romana Zmaj ispod starog grada, Krunoslav Mikulan koji je ovdje, pa prije svega lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala. Profesor engleskog jezika na fakultetu, dakle učiteljskom fakultetu u Čakovcu, a ipak se odlučio baviti i književnošću, po svemu sudeći je uspjelo, s obzirom da imamo tu jedno, pa usudio bi se reći podeblje izdanje, jednu ovako debelu knjižicu, ali krajnje interesantnu. Gospodine Mikulan, kako predstaviti tog zmaja ispod starog grada? Pa evo, u Međimurju ima čak 5 zmajeva, jedan od njih je ispod starog grada u Čakovcu, taj je poprilično velik, glava mu je ispod staroga grada, a rep ispod crkve, može biti i obratno, ovisi kako ko priča, a ima jedna varijanta da mu je glava ispod crkve, da mu je srce ispod staroga grada, da mu je rep ispod željezničke stanice, to bi ga činilo valjda najvećim zmajem na cijelome svijetu. Ali to je samo jedan od 5 kojih mi imamo. Taj inače u Čakovcu izaziva zemljotres ako ga se slučajno probudi, pa nije mudro ga se buditi. Imamo onda zmajeve u Štrigovi, opet je priča slična, glava ispod Pavlinske crkve na brdu, a onda rep ispod crkve u gradu, odnosno u mjestu. Pa onda imamo u Svetom Juriju crnoga zmaja, crnoga pozoja. On je bio jako opasan, gnjavio stanovnike do besvijesti, tako dugo dok nije dojahao na bijelom konju Sveti Juraj, kojega je onda pobjedio. Pa onda u Donjem Međimurju imamo recimo u Donjoj Dubravi jednoga zmaja, jednoga pozoja, u takozvanoj vražjoj jami. On kad izleti van iz te vražje jame, za njim onda pada tuča i kud god on ide, pada tuča. Vrlo blizu u Donjem Vidovcu još je jedan pozoj, isto u jednoj jami. Njega je nekada davno pobjedio grabancijaš đak, koji je završio 12 škola, znao je magiju i on ga je uspio ukrotiti i zajahati i s njim je otputovao onda, odletio u Afriku. Tako ide priča. Dakle, imamo čak 5 zmajeva, čini se da je Međimurje na tim zmajevima, da leži na tim zmajevima, valjda da njih nema, valjda bi cijelo Međimurje potopilo. Da, na kraju krajeva. Da su ovi to znali iz ekipe koja je snimala Game of Thrones, oni bi snimali to u Međimurju. 5 zmajeva ima, ova je imala da je Niris samo 3. Dobro, Varaždin ima isto jednu sličnu priču, da je glava tog zmaja ispod, ako se ne varam, Varaždinske katedrale, a da mu rep završava tamo nekog starog grada. Kako ste se, gospodine Mikulan, uopće odlučili spojiti te zmajeve, a koliko sam doznao u razgovoru prije, i ostala bića iz Kmice i mraka? Tako je. Neobična je to malo priča, jer porijeklo te ideje je u jednoj detektivskoj priči. Prije nekoliko godina moj sin Bruno dobio je domaću zadaću da napiše detektivsku priču. I sad, on je počeo nešto smišljati, razmišljati, ta se priča plela i plela. Rekao sam mu, to je 50 stranica, ne možemo mi tako, to moramo skratiti tu priču. Uglavnom, mi smo priču napisali o detektivu koji se zove Flavijan Lampaš. On ide u osnovnu školu, želi postati detektiv i riješi on nekakav slučaj u toj svojoj priči. Dobili smo 5 iz hrvatskog, iste domaće zadaće. Zasluženo. Tako je. I onda smo jednog dana išli tako u stari grad i velim ja svome sinu, pa čuj, znaš, tu inače spava zmaj. Kako spava zmaj? Pa ima stara legenda da tu ti je neki tajni prolaz, a stvarno i postoji nekakva rupa tamo gdje se može uvući u nju. I tako nekako ja počnem razmišljati, pa možda bi se mogla neka priča i od toga napraviti. Mic po mic, dan po dan, ideja po ideja, stvorila se priča o 4 djece koji idu u osnovnu školu, jednu čakovečku, 2 dječaka, 2 djevojčice, koji se nađu oko staroga grada, počnu razgovarati o tim legendama i odluče da će oni baš pronaći prolaz taj tajni koji vodi u podzemlje i oni će, tako smatraju, pronaći toga zmaja. I sad što dalje? On je doista uspio pronaći tajni prolaz,
Oko tog prolaza su nekakvi neobični znakovi, rune, glagoljica, grčka slova, armenska slova. Oni to sad sve pokušavaju dešifrirati i da stvar bude ljepša, oni malo po malo otkrivaju da svatko od njih posjeduje neku moć. Malo po malo otkrivaju da su oni zapravo nadprirodna bića. Jedan dječak je vukodlak. Ni manje više. Ni manje ni više. Živjela likantropija, dobro? Tako je, tako. Djevojčica jedna je vampirica. Odlično. još Ali ne bolje. bilo kakva vampirica. Ona voli sunce, ona je već bila 100 puta u crkvi, ništa joj nije bilo, ona nosi ogledalce pa se ogleda. Dakle, nema nikakve... Kruh s češnjakom nije uopće problem. Obožava češnjak jesti. Dakle, totalno je nekakva... Atipična vampirica. Jedino što je nikad nije zima. Onda imamo još... Jedna djevojčica je vještica, a dječak jedan je zmajo čovjek. Zmajo ljudi su bili oni koji su se brinuli o zmajevima u davna vremena. Zatim, iznenada ih počinju pratiti neke neobične spodobe. Počinju otkrivati neke čudne predmete koji kao da imaju nekakvu neobičnu moć. Otimlju ih nekakvi čudni ljudi u crnom. Počinju ih ispitivati svi. U školi nastavnici se počinju čudno ponašati. Ravnateljica se čudno ponaša, ispituje ih o tim svim događajima. Policija ih ispituje. I stvar je konačno u tome da u Čakovcu zapravo vladaju vukodlaci, u Varaždinu vladaju vampiri, ispod Staroga grada u Varaždinu stoluje vampirska kraljica i jedni i drugi žele se domoći djece, zato jer su oni uspjeli pronaći prolaz ispod Staroga grada. A što su tamo našli? To se može pročitati u romanu. Da, ne idemo sad u detalje, ovo se čini jako zanimljivim i interesantnim. Znači, otkrilo se da se u Vampiru nalazi društvo vampira, u Varaždinu, da. Tako je. Kako se došlo do tih podataka? U svakom slučaju, knjiga je već koliko dugo vani? Oko mjesec dana, promocija je bila u Zagrebu, 22.5. na Zagrebu Book Festivalu. Kakve su reakcije, one neke početne, povratne informacije, ljudi koji su, pročitali? Oni ljudi koji su to recenzirali, koji su predstavljali, oni su svi to, naravno, pozitivno ocijenili. Rekli su da su likovi odlično prikazani, djeca da su dobro prikazana, roditelji da su vrlo realni i tako dalje. Sad moram pitati, otkud se čupala, mora biti nekakva podloga, nekakvo predznanje vezano uz bez obzira o kojem biću pričali, da li vukodlacima, vampirima, naravno naglasak je na zmajevima. Di ste čupali? Pa, osim što predajem engleski jezik, ja se bavim sa raznim drugim stvarima. Jedno od mojih polja interesa su stare maringe, to kažu u Međimurju. To su stare priče koje ljudi pričaju. Ja sam to sa svojim studentima počeo skupljati negdje prije, možda već i 15 godina. Oni su snimali na mobitel ili na onaj diktafon, na kazetofon, što su već imali, svoje bake, djedove, i tako se malo po malo već skupilo par stotina tih priča starih. Dobro, za zmajeve nam je poznato da ih ima čak 5 komada, u kojem mjeri se zapravo u tim maringama onda pojavljuju vukodlaci, odnosno vampiri. Pa u Međimurju se ne pojavljuju toliko, kod nas više ima ovih mrakova. Onda recimo u Donjoj Dubravi se spominje takozvani dopljenik, to je tako nekakvo biće koje... Pandan vodenjaku, ja mislim. Tako je, točno tako, pandan vodenjaku. On je dlakav sav, živi u Dravi i ako neko ne pazi, on ga zgrabi za nogu i odvuče ga u dubinu i pojede ga valjda. Ne znam što radi. Dakle, šarena ekipa u svakom slučaju po pitanju nekih starih priča na području Međimurja. Tako je. Gospodine Mikulan, to je knjiga namijenjena, pa čini mi se širom čitateljstvu, ne mora to nužno biti osnovnoškolska, srednjoškolska djeca, tu već mogu uživati nešto stariji. Tako je, mogu i nešto stariji. Rekao bih tako od 4. razreda osnovne škole pa do 80. godine Zake ne bi ja pročitala koji obožavam takve stvari. Ne, pa napeto je, puno se toga događa. I da vidim koja je to vampirska kraljica u Varaždinu, možda se znamo. Da li taj zmaj ispod Staroga grada nudi opciju nastavka? Obično fantasy voli biti u 2., 3. ili 5. dijelu. Da. Nudi naravno opciju nastavka. Nešto se dogodi na kraju i nastavak slijedi.
Ako želite doznati kaj se dogodilo, ako želite doznati što god moguće više o ovoj čudnovatoj ekipi, dakle o tim klincima i ono što oni zapravo jesu, knjiga se može nabaviti gdje? U knjižari Ljevak, online, uz 10% popusta. Nije to mala stvar. Nije mala stvar, ali i u drugim online knjižarama. Ne znam da li postoji ovako u gradu negdje, to nisam provjeravao, ali onako online ih ima već svugdje. Sve smo rekli, sve znamo, gospodin Mikulan, hvala vam na gostovanju i definitivno hvala vam na ovom dijelu. Hvala vama što ste me pozvali. Ljudi moji, 10 sati i 40 minuta, nakon ovog, ajmo ga nazvati literarnog kutka, još jedna priča, jedan prilog vezan uz bedem ljubav.